ole thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chipai le vekule hei tun tuma chuani Indian Iron Dome le Russia in Pakistan ne na jet engine na hral tur thu vel kha kan ron update anga engponi sela Pakistan hianin ramlian zok te USA China le Russia te ti lung oi dan hi athiam tlat maya aboi thak veni engponi sela kan kalthui ma in hei fakna hi kan ron ta thina khongain minlo en sakram ram thin don nia ole kan kalthui main online games manga poisa lo theina bechili hi lo mel khet vero tuna hian Sunny Leon le Nusrat Jahan pon an represent mekani tichom vo India ron join la cheng sang khat som pakhat kha welcome bonus ai dong theiani bechili hi download la Facebook la ma review zikla zani atanga za somma vain zathum somma hi idong thei ani tichonin he FC lokim la ni tin get jili spin free hi idong thei ani I bank account ne thun zomanga UPI le bank transfer mangin poisa I lo khaila thei dona secure MM ani tichon I deposit a pian kan 2% extra free he app chatang hian itong thei do na ni a bejeli hi join ani 50% monthly commission na omani ngak lo yin vo India bejeli ron in sign in la download link chu comment section lama kan pine India Iron Dome le Russia in Pakistan ne na jet engine hral tur thu Freddy azia hi kanan tar langange boruaka indo hun aerial warfare era a kan chuang kai to ti ria mutu te kan ni drones fighter jet le missile lama khovelin elna hi apui khop mai mania Chinese Golden Dome thuthang kan soi towa US Golden Dome po kan hreto Israel Iron Dome page chu kan hret na array le zual India chuan air defense system nei travel to ma se aladu khoplo Israel Iron Dome ang deuh tur air defense system a boipui vele ta ani eti la hian Russia chuan Pakistan ne na jet engine hral arem tia Pakistan po aron por le India inven na po tur aminga raksa kavat san phua protection shield emo inven na po ti na ani he air defense system kalphung tur hi kumin February kha a yala hanka air base Bengaluru wan nei Aero India 2025 a kham pholan alo ni to tuna chuan paper le alem mai ni lovin atak takin DRDO chuan na atran veta Indian Army tana duani in mel mate drone ballistic missile cruise missile le jet fighter laka India rama him theinan tunlai thiam na changkang berbera thua mani yang air defense system ka chuale dana platform hi kalson theilir theiani dona 8x8 high mobility vehicle HMV ani yang HMV hi ram cheng chele kong chiangam tak Mizoram tana thatak tur teng ang deu rubber tire pariat nei chi kha ania a tire pariat te hi amal te ina engine hi ana pot veka chaklo ngai na a omlo o turu hem don khop mai sipai te bungro poimo mun poimo entirnan radar dana te ral thuam dana te le khopui chung ven himnan te ubik tura tin zone mek ani DRDO scientist Dr. P S Pandian Soidanin nanotechnology thiam na manga siam manrua materials thabik le zang takman na nitona hei hiana te tlo zualang phur kola ti olsam bokang bompuak le melmate electronic signal ti boy theitu laka po him tura duana ni don HMV chunga hian anti aircraft gun 40mm cannon turret ani mel decrease athum somruk a herkwal thei before emo L70 lai puyang chi do apayang turret gun chu silai mutam takap chuk chur theyang chi kha ani mel mate drones le thildang boru ka thok niam do te chu second khat chunga silai mu zatam takin akap chur thei don ani main portable air defense system main pet sapai bokang main pet si missile kana zang le mi pakhat ni po inam po son thei ani boru ka drone le adang thlok nim deuh lek kho kana big ni in ako kiya da in ka chu mai thei ani KM ruko tranga riat vela ka pha generator le control kabina that bokang e hian indona fila mundanga tranga ron control emo phalna lak pol kher ngai lovin na tho tir theyang e hi mun fa le la tak taka emo mel mate ne na in chu mek ram vela atang kai le in arin electro optical le infrared EOIR sensor thuam turni in chunle zana du tokin aman theyang radar mangtang kai kher lovin hlo oma mu in a chui theyanga anuai bo thei don ani hei hi adanglam le thatna ani tin fire control radar FCR ani bokang target zone mu nara man nilo
target ka dona tin aim nana man le puitu radar hi fire control radar FCR chu ani hian target chu fule zuali na ka tir thei don ani araksa kavatsi mel matetan satellite signal lo ti zamin emo electronic warfare manga anron beilai pon boilo tura duan tum ani air defense system hi electronic warfare changkang tak chuana chhai boi thei thin raksa kavatsi ro chu tiang pumpel tura duan tum ani Russia in Pakistan nena jet engine shalaremti India tan raksa kavatsan chin lo momom lain chanchin lomom vaklo pakhata omtel chu Russia in Pakistan nena jet engine shal zom zel aremti thu hi ani he khovel geopolitics a hian tuma hi in rin tak tak thei ani lo ti fi in awom leta ramtin te hian hlokna an du veka geopolitics a hian thian tha hi awom tak tak thei lo ti hi min hriat non tir tu ani tunaya ASEO samita Putin chuan India le Russia in lai china chu special big le get ni in a soyani ka Prime Minister Modi pon a soivena satka heti han ngai tu mei chuan chu ti khopa India ne na inzom na get nei chuan India melma tran pui zong engma atilawang ti hi a ol ma se chu tiang chun geopolitics si akal tat lo engang engine nge Russia in shalatum mek hi Pakistan le China ten thok duna an siam fighter jet JF-17 Thunder Block 3 amantur jet engine Klimov RD-93 MA ani JF-17 howi Pakistan in ngana fighter ni in avain za som nga borvela ne ya ngai ani JF-17 hian Chinese missile PL-15 baka Pakistani missile apai thei bokang Pakistan a Punjab province a om kamra a Pakistan mi thiam te chuan JF-17 airframe vel chu Chinese thiam na mangin an lo rem khom ve ani a component dang te chu China siam ni vek ma se a engine ero Russia kut chu ani e engine hian JF-17 Thunder Block 3 chu relate 1.6 mats vela chakina tho tir thei don ani kumsang ni pasaria JF-17 siam chu ani pokan India om alo nuam lo to a Russia chu Pakistan nena jet engine shal lo turin alo ngen to JF-17 Thunder Block 3 hi JF-17 zinga changkang berni in engine pakhat mang tho ani kumsang isom pako a Balakot airstrike nuwa po India chun Russia chu a jet engine Pakistan leitir to lo turin angen non le Putin chuan angai poi mo lo kumsang isom ni panga alo niya Operation Sindhu nuwa India chun sa zokin Russia ne rangen na siam ma se bingeng Putin chuan adu angin thil ati tho tho ani RD-93 MA hi United Engine Corporation UEC Klimov te siam ni in wetras kilonewton 93 vel petsuak thei tura ngai ani achuk masa RD-93 a in a changkang zokin a chak zok ani China chuan JF-17 chuak thar tur engine atan Guizhou WS-13 jet engine a poi pui ve mek bok JF-17 changkang berchi block 3 hi tundin muna Pakistan chuan somthum emo aya tamhret akol meka ngai ani neibel tumin ma alamek India le Russia in lai china a cheta emni chelo veram tin te hian tumle du an neya an hlok na turan zong vek thilpa nga yani ramdang ten an sumdom pui thin tuna Russia le Pakistan indo na po hi sumdo na mayani ma se India ne nanin thian thabok sia India mel ma ne na te chun jet engine social om lo tak ti ngai dana om ve thei ani o kha kha chu mimal ngai dana in chen don lo veng puni se comment lama inon soi ve don nia Russia in Pakistan ne na jet engine shal tur hi Congress Party chum Prime Minister Modi le a sarkar be na rem changa an lo manghal vada Congress GS Jairam Ramesh chuan Russia le Modi a foreign policy chu rampum ta na thani lovin amimal thilatan chawal lok na ni in asoi Ramesh chuan India thian rin om Russia in RD-93 MA jet engine changkang Pakistan leitir atitlutamai hi Modi sarkar hi na soifi anga kumtam tak chung chu khomol pi sang sang zurin thala karam dang throi tu tinen in komme mel takin aning ko afowa miril ru ne tuma khovel muwa thei to pa chuana chon ram om zene ya achua lo chuani hiti impm Modi chu akap sak Ramesh chuan ala du tok mai lo India in Pakistan su a ensan na sa tolauti in Pakistan si Pailal Ber General Asim Munir chu China in a thopa Trump le Putin te po in an remake ni in an soibok heti Russia che tamai hi Russia hiana on lama thak don ti na ni MT depo Modi sarkar chu soifia turin aphut bok Shriata ta na tha chi Ukraine na runa wanga khutlang ram te hrek na sang sang awangin
Russia hian a ral thuam mai ni lovin a oil le bungra duang ang a hral thei lo ti hi ani India ne na aning karti chiatum na emo on lam thak lam ain summa mo na ni berin alang zo Shrek na avangin Russia tilton suahi at latniam na sa ani Ukraine daw na sum amamotam ziyala kan shavek bok Russia tansion Pakistan nena jet engine $1 kathunay zu aludon le ani Pakistan hi Russia ral thum le na sa top 10 na at elve bok Ukraine daw avangin Russia foreign policy hi ayin thak chauve bok India mai ni lo ram danga sumdom pui thei tu re tho pui thei tu ra zong me a tho pui ram de chu anin khwat lo lama aboi vak lo business lama tho dun na Moscow hi na zong ni zokin alang Nikuma Khan Indian media de chon Russia in Pakistan ne na RD-93 MLZ engine shalatum thu an lo report to Russia ero chon he yi thu bel chian do lo nia soin Pakistan nen chu tiang khoba thuk tho dun na an nei lo thu le India tin om lo tu reng ma an ti don lo thu a soyani ka media report chu India le Russia in ka ti chet tum na ni in an soibok ma se tu na ero an lo report dikti alang si Nikum September Khan Russia le Pakistan ditson MOU an zia ka khata kan sum do na energy in kalpona le defense lam depo atel at hale maya Russian Deputy Defense Minister Colonel General Alexandria Monin chuan Pakistan atlo obok hemi tha vekian rampani de chuan Drusba V2 team Pakistan a ka ni chung ve sipai nun chan anzir dun le camera AJ-17 Block 3 engine la vualo sama de chuan RD-93 MA engine an vuadom phota report ani Pakistan in India Bayle Trongkamin Tunaya Prime Minister Modi Army Chief Air Chief Marshal External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar le Defense Minister Rasta Singh Ten Pakistan an vaunaka Pakistan son lo kreve in achang veta Pakistan Army Media Win ISPR kaltlangin tutsuan Siam India Army Chief General Upendra Dwivedi chon Operation Sindur 1.0 ang kakanin sumto lovang Pakistan hien map lan vean la du nge du lo tihi angay tu arum na tur khopin kan cheto ang Pakistan hian me palan zui ve zealan du ani chuan bifir fiak a thop na hi aban san turani atini ka hei changin Pakistan chuan ke mani chu me patrangin bo lovin company in me patrangin kan bo ve zo kang ati nuclear al thuam lam akok ri mai Pakistan chun India chu chunlam fasha te mga Indo chu tuma apu bok India chu fir fiaka chet na ti pun lun tu le South Asia rem na le mo na ti chetua khoveli na ngai mek te anti India in Pakistan chu athalo zo in khovel sheta apu chechar char ni in antar lang bok Indawa omle chun rang takin tim na nei hau lovin chet rup na thlen tir turin Pakistan chu ache mai don ti antar lang engtika ma an tlom ngai don lo ti an soi bok